Mai ka huay na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bekton rainit la mai thonriu dari asai April tarik rut na paday kum singne na treat na pungu the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in Sam the call Infal April tarik rut na kathum Committee on Tribal Unity re Intai Mainun National Highway Paikhat na kanay Infal to Dimapur Changkhaw tat kalumeta Sausin kang Gaanphiu kang Pupi District khaw checkpoint kaluay na landat kang lading lakan thi mi chuang lading lakan metai kang Pupi District khaw puat phuk mai truck accident sukan mai gari lung khaw intai mi pu akhat ka zaw na kabiu ran na kabiu kan mitang ri mi tung truck tai alu phung na Infal pat khang tat bom khaw accident tai pat kan chongi police report hilai na alu phung mai commercial truck tai Kaithal Manbi Military Colony, Kangpupi District kau accident patkan jongi, accident kau tai ri intai mipu, Heman Prem Singh kating kumtam rut na Chennai, Moirang Bisnupur District kau kabiu ran na kabiu kan jongi tuna sakani, Heman Prem Singh takuki mainun ri, zai thau lau na first aid tilau kan metang, Kangpupi Police kau inse lau kan jongi, Police nun tai ri, Senapati District Hospital Phunglau kan ni tiki, kakhang siran kai kan Meri Hospital Authority ri, Jenims Infal kau, treatment at kai inbu khang thau lau kan jongi tuna sakani, mi tung thiak pat kan mete, COTU ri kuki jo community koi da ram thai na bom khang ti thai kan thi, kum na gampi phai kau checkpoint hai kan loi na, landat khang sa indau kan thi, thai lau nuwi, checkpoint ta lau rai me tai security forces ri, February kum singnei na treat na pung khau tai, lagan lau kan jongi, COTU ri gari tat kaluba mai koi ta, check su tan tan khang ti thai kan thi, kum na katang khau indai minun ri, kuki mai area ka na tat kalu, ba mai ariwe thai tan mai action la puni tuna sakane. Infal April tarik runa kanay. Manipur BJP legislator T. Rovindro ri Saturday nung tay Manipur tung law and order situation kay mai kudat naba may lungkaw central government ri asat makaw state government kathan kasyam laudat ni may khangda lumgay bamthi tuna sakani kakching district haw program akat kasaw kan metang chamla mikhaw Thanga MLA te ri mai te leku ki civil society organization ka khaw peace dialogue hai ka haw bamthi tuna sakani kumna community kanai tong MLA nun le tunani tok dat kai khang subam thi asat mak melung khaw ko kari dat khang kasang phubam thi tuna sakane Manipur khaw indaw thu law and order pai na gai kubam thi kumna center re government kathan kasyam laudat khang asat mak khaw ka haw puang thi tuna lumgai hi tuna sakani BJP MLA Rovindro the BJP legislator nun ka khaw kalang pat me chong ma gi kaniu mai koi na akhat na sunak Manipur's territorial integrity da nga khang subam dei tuna sakani central government ri February tari ru na kathum khotai ri president's rule Manipur khaw lau kan chwangi mi tai February tarik chikyu nung chief minister N Biren Singh resign sukan metang ri Manipur state assembly active khaw bambam sini suspended animation khaw center re-operate sunabam chongi kumna BJP government tong term hai kum singnai na chi na sanai khori loi khange Tamenglong April tarik rut na kanay United Builders School re kanay may literary meet at kay kan may khaw indaw Tamenglong district khaw kapiat bamgay may propose chailat wildlife century lam khaw debate competition tat kay kan thi kanay may literary meet inter house strong sunat tat kay khotay Bible recitation ni tat kay kan ni UBS strong higher class nun debate competition tat kay kan may tay house paday pat na debate su kan jongi mi khawtay house akhat kawri insam na khat khat tuna chailat wildlife century hai guide Aniu kanggang puni day to my cow ganay agi kani kumna insam na ganay rui jaitlat wildlife century hai si de lungba may mansay nun kang kabiu puni day to my cow agi kani debate competition kaw tay against the motion kaw agi kan may kabiday ka may class 10 rui ngam kani Infal April tarik ru na kathum intay minun rui tingkum pom thangjing ching khaw ra kalum khang kurap raba mai khaw asai luani kudat khang plan suba mai khaw kuki mainun rui protest na buffer zone kan kuma khang ti thai kani kuki organization ri Saturday nung tai mai tai community da thangjing hill kuma khang kapin kan thi kuki mai area khaw gut mai ta to bui bam busini thingpni de tuna sa kani mai tai heritage society dong statement hilaina Indian state khaw rule of law hai naibam dai cho khani mansai koi da constitutional rights ringak lobam dai cho tuna than kan thi in tai mi tuang ra kalum mai changtat thangjing hill kuni mai ta thingba mai hai unconstitutional de khani freedom of free movement le right to religious practice sa thing mitan de tuna sakani thangjing hill ti hai mai ta re secret site thi tuna labam chongi kumna tingkum pum April bu khawchai mai tai community ri mi tuang sing khaw hai ra kalum khang
kubam chongi tuna sagani mida kha kuki jo phom charuk ri sa indau kan me thilai na maitai community rui buffer zone kan na April bu khau thangjing ching ku khang subam mi hai nu magi maitai le kuki jo ka kho political settlement ma ge agreement ka saw magna maitai community rui kuki jo tuang ram khau gut khang subam mi hai nu magi tuna sagani thau thau puni buffer zone ka na gut me koi ta thu kuki jo community ta direct challenge tuang di the tuna la puni buffer zone kan gut me gan khau siswai me pa tong na ye thai kaniu ra rana kari lani na ye tuna kuki jo phom nun chai ri sagani manipur tong sensitive area goiti high security forces ri dingak bam chongi maitai ri injang khau kumna kuki mai ri ching district khau tuna kalang hai patna lungbam chongi Mida khau security forces nunrui Bisnupur Khanichurachandpur district khau guang inbu kanthi mitai kadai suna moirang le phongak chai ikhai khau siswai me patma khang guangai kan chwange Tamenglong April 3 gru na kathum satellite take sulau mai akhoi pina chulun chu Central Kalahari Desert khau nai me bam Botswana khau kagan asang bam khalau kan meitang April 3 ta chat nung tai rui migration khang sam ka haudat kan thi intau kilometer chingthum sam kan metang Kenya kan khau gongtang kan thi tuna Dr. Suresh Kumar scientist WII Dehradun ri ti thai kan thi Dr. Suresh selai na chuluan tu rui samadru duipui zangru gutna sampuni tuna sakani kumna scientist se khoi pina chai ka gan chaklo mailung khautai inchup na samdat bam the tuna sakane kage nai me cham ti thai pat mai Rongmei Gospel Music Association ri mai ka goina khang in the garden to my a person week him sing to my hype mai ka goina khang chamda lo na bami mi hai good friday April 3 gru na ta chat kum sing nai na chi na pung nung tingzin khwang charu khor khwang ta chat ngan ta kai pani kabam roi Emmanuel Baptist Church Tamenglong ting nai luan Gin ki bu tarik ru na padai kum sing nai na chi na pungu. Lau chuan muak na ye, kalan nai na ye, ting sin muak na ye, zing bang ting rai na ye. Gin ki bu tarik ru na pungu kum sing nai na chi na pungu. Lau chuan kalan ting sin nai na ye, zing bang ting rai na ye. Mai ku kwai na king in sui na king lau mi kham ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek ten rei ka ngan ma nga thon ku wei. Asai khung tu cham hai khau ring ngan lau thi. In tuan lau tuan kwang ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho tuan ko thei